pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang tonpen arjuponitha Inut asapimar anani singhi pi puabang pi alangli hempen damjui non puan ta hemnang chililide alangli anani singhi pi puabang pi hempen damjui non puan ta hemnang chililide alangli hempen kidam arni kidam tang phai kunie chiklo ni phai sir kep arni bhom tiar ni pen barjui non puarni anta hemnang chililide alangli sopo ino chitikang bopsi damjulo alangli sopo ningkan trok bedlang alangli sopo abang apaya phan kachuri lokai kita mekri meklang pensi dolo alangli sarpi sarbora tum manghu prongsi dolo la alangli phan thek long abang aling sitame la aber ki pipono number along nang berta ek vektha 8474836684 alangli hempen dam juipen alangli phan phunle koldunta longle alangli konatong ki doluni la simadu bang phubang phia tumle theklong sitame nang pachini vekta pusi ahemasor tumpen chuning ripon juriken dengpen Carmel tiso report KARBI ANGLONG TV9 News Purthimia kemang methanga longle methanga hem phusi chilong etnang ji pupen akke joypen longle patta kironpon Lakson si phai kuni ni phain ko ra phodeng ki mo phamalong KAAC team KARBI ANGLONG pen chupatur pipon si KARBI arat Purthimia kemang methanga longle methanga dimak longalong kiche ke bia khaya tum lapen badu ta nang ki thiun ide jia phan methang chiklem nang ni pin pen KAAC atum KARBI arat phana ki joy pen central dengki mo phamalong lengle pata kironpon labang solong le pata ka chen dun chia phan kicho ki jun la pen kidam ke wanga phan stame KAAC team atum pensi basai hu sitame arong china phan pathik ponlu lapen labang so jai megalong phuluni mahamaya korkanthi nomiti suching thenta constituency aphan ronpon lapen lason si kapre ka dimalong sitame ronpon popusi KAAC CEM Dr. Tulermong hangpen ningjipon lapen labang so pata ki duplicate kali rada chuma phan kithan tap ka bachubai tap ki manghudun riputa rada thingno ningjipon lapen labang so mai long mai kachori pon MLA Dor Singrong hang KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vida Singingleng MLA Rup Singh Teron KAAC Chairman Raju Tiso EM Lun Singh Teron Lukar EM Kambora Kiling EM Madhuram Lekthe EM Richard Togbi MAC Kacherong PP Ongdung Manpeng ke doatum Chitongdun News Report KARBI ANGLONG TV9 News Abang kubang pi tumaphan akejo ipen longle kota PG pansi kimia kimia asosayang deng kikede lapen KARBI ANGLONG autonomous constituency deng kom lapen kimia kemang ke difam ta kejo premium ta pinang ne lapen kota ta kejo lapen nang kecen dun khanta ke dam ke ba kichu gujuna bar sayanta KARBI ANGLONG autonomous constituency difam lasi legacy non la fast phase people legacy period pe na phi yong si mane yong si Purthimia ke mangalong ko kelong le du ko long te la bang ko second phase la so ka pelong ye phan ke la so le du kar bena tor mas concept ne ko la society ding hon lasi kelong le ar dum phan ani kan phong mo la so Purthimia ke mang la so ka pelong et je phan Nitum kan beron to mas konsisten so sayang dik nitum teng pon edlo la peche prai pon chapulia ante sarte phangcho long le pini ka harle pon bom lo sar le pon tang elo paten ke teknologi social media lo teknologi harle pon tang elo KARBI ANGLONG rat tamen ali phana kero pi piglo sar ro nang ne aro si non ke bang jilang tamela PGR long tamen PGR ke na tum da pinila white paper na tum teklong la so bang ke ne tum ituni ki KARBI ANGLONG autonomous constituency ki claim pon bob la pen ke high power committee ke chingba yating ke rai konate ethe high power committee la so ke leader le ke sengali boda ke political party ke doan song ke doan ke thekere ke doan KARBI ANGLONG ke thekere ke doan tum bensi cherai si
pada bangke student organization, civil organization, political party ke doan, intellectual ke doan si cuperai si pada ke high power committee seng nangji kuliram terang abari minister lo SDC akon jun langna central committee kuliram terang proposal pilo la sote high power committee seng lo tapi high power committee la soga cuperai ke lage nilinvera di ison kali lage chairman nilifanan baglo la sote ben ke dak amen bar to ke Dr. Joyenterong ken ceklo Dr. Mansingro ke ex MLA ex MP Horan Singh Be President MP Omar Singh Diso MLA Ida Singh Lengpen ceklo Singh Rong Hang Rup Singh Teron atuman atu lapen Dr. Bom Singh Teron pen ceklo abari masir Johnson Be pen ceklo KSA Rupo Bandahang KARBI lo kacang biasa Rupo tu Bandahang pensi pada kiri pona teng pensi sayang dengklem kaso teng pensi ni tum rada phanta white paper ipinha ke klem tang angera phan pini tanar tum da long lobon so itum top year pensi klem balang tum kuku indot bahini laso bijar alam projecta political ali ke NG phan ye konsul sor klem kle high power committee tum klem kle drama chola kasi bima ke klem ke hada ke top year pensi ra phan by that class sape achini Kasi pinya sontak thak ala sate pang cholong le long thar de sontak thak ke subjudice dola subjudice do bom hot ke la ke no hokalong leta itum ki hunde ke case do bom la hada high court long ke sini do bom la hada na tum theklong ko hola soting panor ke la ta ke election hunde ciri kon lo tharli pontang sir pinima da ke chiring ko ya bad da kla so si along le si masih pini ki tharle sontak thak sir non la bijar to bijar man ling khala rada tum nang chong nang cholang la si hola su high court penyong se rai pilo bulong non ta sarte phang cholong le ta high court pen rai pilo la pen hola high court long case kachi dan je phang hola da penan ni li tanga poisa ni li rap don ke high court hai hola ma phan ma ki pini li jong je lo hola che therak du thai lo ai ke ni li phan sor sa fe ra hola ma sini kai ta da ka poisa rap lo la so case pe hai je SVDC aning ke mepen highway towar manom sangti aboi katharle kiram tang bhai kunia jekloni phain korapli surini reng korapli ni sikari bea wrong development committee aning ke mepen highway towar malom sangti aboi katharle mate ke warasai ki klempon chithana mela bangso highway towar sangti aboi ki do thip ajok hemkonglong mate gari motor ke bek driver atum penangana kisung chitong nanglo bonda sonapur hut aning ke me pikpen sikari bea wrong development committee SVDC atompen sangtia duk abui kupen phursi ke warasai klempono ampar ta me thang ka chelenga towar ke wak am dimanta long lepen pache klampon thulo solong SVDC maipu Samson Singh Be kongchon bangdor Singh timung rapchun bang sahir timong atum rongisi rat thurpaksi klempon rintilo news report KARBI ANGLONG TV9 news Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi